Khowela poisa lulo berte khovel poisa hlutna hi alowin thlau thei ngei mai ram tam tak poisa a hlut lain ram then khat poisa chu nuiza thlak khopin a hlulowa tundin huna khovel poisa hlulo zual kan tar lang don ani engwanga chutite fakawa an tangka hlutna tlathiam ta nge ani ti kan soizui hlek zel bokang poisa hlutle hlutlo te khonga US dollar man ania US dollar hi khovel poisa hluber ni kherlo ma se US hi khovel economy hana bulani awangin khovela tangka hlutna hi US dollar te ani zel lo theilo ani poisa hlulo zual somle pangana Burundian franc hi Burundian ram poisa ania tondin huna Burundian franc sang khazaria somko pariat point pathum pasari le US dollar khat ain tluk ani Burundi hi African khomol pui chaklama ram pakhat niin he ram hi khovela ram re theijing ami ani mihring noi za som pariat vel chengin he ram hi sa khwalama chuan Christian ram ania za somko pakhat hi Christian an ni za panhi vel hi Islam sa khwa an ni bok Christian ramma ni se he rama hian danin zom ma hlongai lowa in ruk in suam in rok le ei ruk ti vel chu he rama cheng ta tan thil thar ani lo khovel poisa hlo zual zinga an ram poisa atel hi an khosak phung thlir chuan a om viawani somle palina Tanzanian shilling gi ti a hriat ne bok hi Tanzania ram poisa an official currency ani Tanzania hi African khomol pui chaklam ram vek nin ram re thei tak an ni tondin huna US dollar khatle Tanzanian shilling sang ni zathum som panga point pasari en tluk me kani Tanzania ram hian khovel huwa pa pak ro pui ram sa chi sang omna TV a Discovery le National Geography vela kan hu ram sa tam tak khosakna sa huan te hi an ram ania ani turangin an mang thiam lo ani ber an ni ram po hian tho chhualama in tlak niam lam an pan zel ni an soi somle pathumna khovel ram hriat hlo tak pakhat chuti laya chhezong mi hriat ni fo thin chu Colombia hi ani Colombian peso hi Colombia ram poisa ni in tundin huna an ram poisa Colombian peso sang thum zariat som thum pathum point bial pakhat le US dollar khat ain tluk ani heram hian khovel huwa pa Milar zai thiam Shakira footballer James Rodriguez le Falcao tele adang dangan neya masen ram hi dan le thupek ken ko lama an pachhewe hle thung Venezuela le Ecuador tene na ramri intro man ni awangin rui hlowa sum don na anasa a sarkar lam le rui hlowa ma sum dong tu te hi nasa takin ain do fawa ain kap fau ani thina po thleng na sa ram langsar ni ma se Colombia hi khovel ram chen chak omlo na ram ani somle panhina Malagasy ariari hi Republic of Madagascar poisa man lai me kani hen ram poisa hi kumsang khazuko somruk pakhat atang khanan mangtana tundin huna Malagasy ariari sang thum zaria somthum panga point pali pasari le dollar khat ain hen me kani heram hi Indian Ocean thirkar pakhat niin khovela thirkar lian ber dot tu ani aram hi square kilometer noi ni sing ni vel niin mihring makta doi ni vel an chenga heram po hi Christian ram tho ani somle pakhatna Ugandan shilling hi khovel ram boy chuar ve tak Republic of Uganda mitamber Uganda tia kan hriatlar unofficial currency an ram poisa man lai me kani tundin huna Ugandan shilling sang thum zaria le US dollar khat ain hena hen ram poisa an currency hi kumsang khajoko somruk paruka Bank of Uganda din ani ma khan man tran ani ngai lawa sang khajoko somruk paruka man tran ani ta ani tun thlengin he an poisa hi an lamang ta zelani heram po hi ram re thei tak nin khovela vai hlawa tanga thil sang siam chona mun pui ber pakhat ania ei rukna anasat awangin anni turang anni phalo na sa hle ani somna Cambodian rial hi Cambodia ram official currency an ram poisa man lai me kania tundin huna Cambodian rial sang li za som panga le US dollar khat ain tluk me kani Cambodia hi Asia khomwal pui chim chaklama ram pakhat ania herma hian Mizoram ko thante pon missionary kan nei nualani Cambodian rial hi man ani atangna hlutna hi aniam angrenga hei hi a chen ber ni soi chu Cambodia rama hian ram dang poisa US dollar British pound le adangte man na sat ani wanga soi ani Pakuana Paraguayan guarani hi Paraguay ram poisa man mek an national currency ani tundin huna Paraguayan guarani sang ruk zaruk pangale US dollar khat ain hena Paraguay hi South America khomol pui ram pakhat ania
he ram hian mizo te zinga po football awangin hriat a hlo viau chuti line Paraguay hi South American Commonwealth pui zinga ram re thei pol takan nia an ram in kai hroina mumal lo luat an tuar ani Paraguay hian economic lama harsatna namen lo an toka an rama azirna a chhelea Mizoram ang thawin thalai namulo an tam hle bok pariat na lo kip emo lo tian kip hi Laos ram poisa man mek an ram official currency ani tundin huna lo kip sang kwa som pali point paruk pakhat le US dollar khat ain hen meka Laos hian am poisa hlutna hi siam thattumin mala ve thin ma se ma an son hlei theilo he ram hian USSR tanga independence zalen na an hmu hnu po in communist ram ni an na thlang ta zela aisia khochak lam ram zinga ram re thei ber pol an ni an ram sum le pa in hana ber po foreign atanga chanpuina sum mu ani deuh topa an ram ero amoin song bol thiam se chuan khwaljin tam tak hip thei tur moya nei tharam ani thung an re thei chan hi an ram in rel bol na fu lo luat wang ani ber pasarina Guinean franc hi Guinea ram official currency an ram poisa man mek ania tundin huna Guinean franc sang kwa zanga somriat pani point paruk pani le US dollar khat ain hen mek ani Guinea hi ram te takte Africa khomwal puya khothang lam ram tuipui kam om ania an rama hian leilung ho sakna a thain khovel huwa polar pha Mount Guinea an neya hetlang hi uluk tak hum hel ram ngo ania khovela chimpanzee tamna ber ani mek ani heram hi ram re thei tak ani ang loya aram mi pui za som nga hi mi re thei an nia za som ni velai hi re thei zual bi khuang mi an ni ama ami ram re thei gan soite ang thawin in rel bol na amu mal lo wangin ram re thei jing ami an ni parukna Sierra Leone in Leon hi Sierra Leone ram poisa nia tondin huna Sierra Leone in Leon sang ko ja sari som thum le US dollar khat ain hen mek ani he ram hi Africa khomol pui khothang lam ram pakhat ania ram te tak te ani he ram hi khovela ram re thei ber pol nin he rama hian dan le du na mu mal lawa in do in tha ti vel chu he ram dun phung ani tin he rama hian in do na wangin hri alen fo bok awangin hri awanga thi an tam em thin ani pangana Uzbekistani som hi Uzbekistan ram poisa an official currency ania tundin huna Uzbekistani som sin khat za som sari pakhat le US dollar khat ain hen mek ani Uzbekistan hi USSR ke dar ta zinga ram pakhat ania USSR tanga zalen na ahmu atang khan he ram hian engam poti chung chu Russia poisa Russian ruble an manga Uzbekistan in zalen nan mu hnu len kai hroinu mumbal de uzok om hnu November ni som panga sang khajako som ko pathum khan an ram pol bik poisa Uzbekistani som hian mangta ani chuti line tun thlengin an rama eru na le hlei hluk taka in du sakna alur ema wangin ram hnu fual an lani zelri ani palina Indonesian rupiah hi Indonesia poisa an ram national currency ania tundin huna Indonesian rupiah sing khat sang li sari som pangale US dollar khat ain hen mek ani Indonesia hian an ram economic nei mumal chhoturin tran an lameka chuti line an ram in kai hroina amu mal lo rei ve deuh to awangin khovel ram re thei jing ami an lani pathumna so tom and principle dobra hi ram hing kan hriat lar vak lo so tom and principle ram poisa man mek ania tundin huna so tom poisa sing ni sang khat som thum pakhat point pakwa paruk le US dollar khat ain hen mek ani he thlir kar te tak te hi coconut coffee le kako thon chhualama an hlor ling chawa an ram hi leilung ho sakna petroleum a ho sa tian hmu chu thar tak bok awangin an ram kalphung adik chhozel chuan an economy po hi asang chhozel don niin an soi ani panhina Vietnamese dong hi Asia khomol pe ramlar Vietnam ram poisa ani Vietnam ti chuan Vietnam war alar em awangin mitin tan hriat ol tundin huna Vietnam dong sing ni sang thum za thum sumruk pathum point paruk pasari le US dollar khat ain hen ani pakhatna Zimbabwe dollar hi Zimbabwe mi te poisa man lai mek niin Zimbabwe trillion za le US dollar sen som li ain tluk trillion tamzia soidon taila anol point kan hriat thiamol samdan tur zongin tundin huna mizo tongmal khain trillion soina kan nei lawa trillion chu makta doi voi thum in puntir chhong te na ni
khovel mi ho saber Jeff Bezosian dollar trillion khat po ala nei lo chuti laya Zimbabwe trillion za le US dollar khat po tling lo sen somli a intluk hi chu amak ani Zimbabwe hi ramre thei tak khomwal in a hualvel ram nin khovel ramre thei jing ami ania Africa khomwal pui ram jing ami Africa khomwal pui chimlam ram om ani an ram hroi tu lar le chemak sak thei em Robert Mugabe wangin he ram hi khovel hriat a hlo veu thunga amero chu Zimbabwe trillion za le US dollar sen somli a intluk dan hi a chan ero adang deu Zimbabwe sarkar in April ni som pani sang ni pakwa ma kha chuan ama pualin official currency anei lawa Zimbabwe dollar chu nei ve thoma se amu mal lo aram mi pui pon US dollar te India rupee te British pound te le ram dang poisa an man pol nok thin ti chuan April ni som pani sang ni le pakwa ama pual currency anei ta ka tang khan a hmalama poisa zong chu sarkarin ati thita thuta ti chuan poisa thar tam tham tak siamin chu chuan anram economy a hong kholo chho chana thilman do thut na te a thleng chawa poisa thi ma an chelek ber Zimbabwe dollar trillion za phei chu kol an lo tam na sa si poisa thi tur hi bank lam le sarkarin buat saina a tha chuang si lo bok nen mi pui an boita ani trillion za not kol an lo tam si mi puin an poisa kol tam ber a thi chu an hrethiam lo chu wangin sarkar chuan Zimbabwe dollar trillion za chu adu tan bank ka thleng a phal sak le ta ma se a thleng theina za ta soi ero a chunga kan tarlan US dollar sen somli chi ani an ram poisa trillion za sen somli chawa thleng ani awang hian trillion za local tu tam jok chuan thleng po an thleng boi peilawa then khathin rim chuan hriat rengna thila tan daila atok mai ti polte no pangin khwal telem nan atok chau ti polte pon om ani heiwang hiam poisa hlutna thiam ber number 1 a hian kan handa ani ma se anina taka chuan tondin hmuna an currency pa ngaya chuan US dollar khat le Zimbabwe dollar zathum somruk pakhat a intluk mek ani